contate tutti sa far fine, sono una bella cucinara. Oh, ma mi pigli pa una capo chi? La giù comandata in dirmi amica a Barisaci. Tutto Barisaci? C'est la petite la balaise. No, sei tu chi la dava per un to. C'è Balizacci, caffè ostari ad appo mincette haute. allora? E allora, andate Una tutti a scelta, Balizacci, tu. come utesco in Australia. Allora, ouais, madame Magna. Allez, tu porti a dammi sa fa porta radio qua Très cosa bien, di che noi. t'aspettem. Alessandra Chapalclic a la penzote. Ha fatto chi sei bello. Una bella notizia lui io. Ma fine di vicina. Alors Fifi, quand tu m'appelles, tu crois que t'es quelqu'un ici à Colanda ou non? Ma te putain pas fait une psychanalyse, hein? Dai, pitti che sai che a psicanalisi sto giuretto. Non mais Spit, ils sont tous barjots ici dans cette famille! Spit! Non, non, tu as... Tout mais nous partage en cag, hein. non, mais tu as calmé à peine, c'était tout Passa davanti, stressant. ciao. C'est la perversation, tout, hein. Non, mais Tu Spité, fais Spité. les mains et les colcosés, hein. Mais non, et puis c'est pas Katia la paix de distress à Fifi, là. Devi pas essere moi ti tagli la mano, hein. T'as jamais dit, comment est-ce que tu as Hai visto come un caccio e lo scherzi? Metti una bella sciappata in bocca, ça ogni va pas tu trop più violente, ça tombe à violence. Se le tagli le mani, hein, quelli che metti così, hein. Dobbiamo imparare un'altra mano cuto un buco. Voilà. Sinon, tu les tagli les hommes, hein. Non, mais Spit, mais c'est barjot, c'est des barjots, vous êtes des barjots. Pas caisse parce que si le Union tord, mi pare il est à la base. La giudavamo tutto, viaggia tu. C'est les fêtes. T'as même les pètes. Cosa portare un couscous? Porti 3 pizze, 80. Ciao.